Эшре жеднюзем дунызене, Шержив республика адаланне пызык тюбеховнызене, салышлылары дұрыра правительство жүрдінжечісларыш. Патшалық награды зене тювишнезен ежінже тәрлі тыдымра вайхурагансем. Вазене пурнеде эже тюрі кымылба дуны, хастарлық патыры жуылық бірлештерет. Шулдал кепсе бұрат, яна хепегех, шулдал күшлене май, шулдал хушинже гынамарынде балах, хавар пурныш шулешінже тірлі халыға кирлешем, туны май, балах паңги, күн сирев, патшалықран тірлі елі награды зембете ештері бір. Візен ежінже Владимир Нагорнов-Табор. Скульптор Чавашхалыхин историебе культурине ужымлатса, пызы калыбышла вунжар күлебе ысталана. Паллы жинзене сценаризембе тірлі пуян композиции хадырлене. Владимир Порфирьевич туны ішсіне паян чылай Шерживра плеща. Шержив президентжин хужевебе келі жүлін, Чавашхалы художникне, культуруба искусвари тавадивишлі ішсем жын орден бачисларыш. Я бы ведь, май следовал хамныспе, скульптуры енебе, тогда в общество, себе союз художник союзынже вот кундат вот шамба калазан был награда наверное тупна бульмана училище рада узяшен шамменцене на отделение скульптуры теперь и кунда союз художник союзынже денумай сембур тогда и шурт вашене творчество синзем сявундамен перле пугунса эшлеме пулдараш. Хам шерилдем хам шавмен шамбек программы лартрам. Вот шаунда пер иге жылдан наверное пулат дом творчества депер. Хераром кирехыш профессоре тұрышсанда пур жереде эргереть, чемье пучахне упрать. Ренада Федорова Шубашкарды халыха социалы полужуба тивиштереген центрын ердюжи. Хыйым профессине камылаза суйлаза илня. Кунаградна илизничнахта чырерин саванады. Эбершленине хабыл туза паллы дурыш. Малаладан дед кузык всем думала результат перин глава Хам Республики Олег Алексеевич тагалары и гибинде шеремиккем шул ирцегайны бе вишление пырлайк всем беду небе и гибинде шеремищем шулдаты так кузык всем думал зем пал зем думала дерешаван бада видим малалат торшсак шлес келет. Чаваш юрычы земзір бір уявда иртмес. Хальхинче візем халыға савындармамар, хызем хебірдеме келіне. Пайынхи наградынде ол хавхаландарат, шавдері пылғанул, перін яваплыға үстерет ол. Перін мен бұр чаваш халықне, перін шәне юрызымбе, хамырын творчествода савындарысы, чаваш ендересі сені жешмар, тада балақ мен бұр кішер жінже чавашсыне. Шайне үстерес, юррика вине пуянлатмала перін. Уявра нумая жалы вижешемьене ашы амыжын мухтаве орден медали бечисларыш. Шагын бек тазада ыры жунла, собайлада ішчен ашы амыжы бе, матура жазымбе пуян чываш шыры. Шүріп шемьенде ол парбарнянланды ежінже, парбарны юратны ежінже мұжыр башыралары. Ажазын юратны ежінже, ажазын жұрттырышны ежінже. Ебір ұлда жазынде дедбір. Шымылбан, пұрғанде ұлда жына бұқса үстірі? Шымылмарда, но қанақнайды. Тағажат бір? Тағажат. Мөледе бұлзан, уға жіне дыратса, жинна юғы қылышын тывастызы тағажат бір. Числава гильны ханазем палах наградыжын ішлемеші. Анжақта візен пулдарулықне шүле ғұрза хақланы малалада чундан тұрышмақав ғаландаря. Ерне ғыларым Вали Елизавета Цветкова, Николай Скворцов.